penso bi na sebe wo je ji atata na wo die ba bedru na bibi kakra bi nyese bia wabuo but why ye adie kakra bi sa am chese eno no se wo die agora so wo se eya sonko kra baabia wutimi ejeja baabia ema nema no ye den ekoso ene nso de chese sika no wo pe onido oni adaje ade ma nema bi enti ne yema mi nso nko owi ya ape no na je se wanto ye ma me wanyo ya ma me kodwentwi e kire yen se odo no yen kire odo ya de bia ed so ma me odo nya wakoma so de ed pa enu nti na bi no mutimi etra eche no wo worry be ma na odo enim na se esika be very careful because awade no enko ba bia sebe be ma wo no so ma me wonu place sekra woni ye wo pentem so onya no so nko e fetu kire bia no so nko enu ne ade na so do no so fa me wo mwani hye wo yam na wo kwane hye baby just what the can test the sensitive parts ah obetimi di wonsa just in the course of the sex no so fa me djuma ya we so na de baby o se ho book ne ko hwe mo se de benyo eni ma se pacha enti yensese ye ho baby yensese ho ansa ne ni ye kunum ahia so fa me na edika no ye na du baby a ho ye na ewi ase no sa fi e ba be so a sebe amanie bi ni wo bi ni ade bi ntine nipa no ayo bom ente edrum ne bi ese oju dukwa na party bi invite wo ba ko bo se wo di na wo kai kan sem bi kodwantwi se edrum pempenso bi asem na wo se nya ye ntu wo no wo ada ho ma ye be wu nti ya na yeso ye nyi ni bi na wo ji wani asa stress depression ni ade na emma enipa wo ntine ntase yie no ni nyina ebe firi so ti ya ye nsepe ye ho kakra ye sa no a Onyankopon so obeka ye ho so fa medase my lady same way here experience enwum way a wa bona ankasa ye enwum for the experience ena se wo beka ho asem so a my lady we here experience one say before telenovelas there was the maestro kwadwantwi ewie ye nka bi nhemu my lady na ade aba wo se wo dware na meme be fro ba say me wo hobra besra me be ma na enwotifi ahomboa be na wo ye wa hye box agina dem chesete ne osikura pentem no tamu daso wa mantem aniama besini trase na ye de no kura to nchen a no wasan fro ba no ba tonkran dokono breme e na wo ba imami o chikelewele to bibra chese nkrafo a enya agro nkrafo a obesa de atoto odo ansa na odo be fa stress mu ne trotro de aba be dru ne ho no sa mema ni ntie kwadwa ntwinwumi bema wasi wo dware wo ti koko bata abode ama ne wede aye sochen wo to nani achi onde no okam oba wo chese ogina te okasa se oba ene ma dodo na ya feli se wo ko odofo a wo se wo siesie hu yie my lady ema me tie nwuma hu se ma feli so ampa e wo se o ye sochen wo ye romantic un se enwum no tie a or condition nipa adwene when it comes to preparation towards sex and I say ukoshia odofo wenye biala se mishia no ena no akire he ya odi anya agro enya agro na no kra no make say my lady ahwenie ya odi kire ye eguni amaso ena wo ba chese mi dware ne de my lady maintain na wi me ho adwiri me David maintain down say oh enti no chese eye woni amasua my lady ye my wife the sister na yet wodo asio ene na de age agu se on se ye nyini na ye si so na ye maajo a na se ye twempa enye nkwase asem me wo be se me pa no aka chose krache wo wada age abetwempa pa wo wa me na aso peme wo say di ohuni wo wada age a wo ne me betwempa cause we dem in prachen chai my lady we be ma wo say kire mu say mato champagne a she fridge mu ama na chele so kendi o chesa my lady adena nya nkwala agro e na wo kekan na me ka say wo die ya wo tifia
nneɛma nkɔ yie ya ɔkɔ na si wa wonyi bi mpete nneɛma so ɛna tututututu ɔbaa ya so ma na kɔ aba ensanum bi anum woduru ya aka na timu ata prata de nko enti no enwumwe no I think say my lady ekoto abafu ntintanfi e wo say yesan revisit nyom no kwahwa nyum ni ye pa na niam bi enkoye no me say aya next week nyame ya rete nko adampa ohini mi sana wo kan chese eye oba waye hani a opese ni kunu ne beda na the way papa ndi nyansa fira enwom ne ho ntoma no eno na my lady poetry is a choice of words wo ba ye de wo ba dwene ho age obi kire wo side boy na panyin ne pese wo kire oh kwadwantwede yi sei oh my lady wo ye guy papa na dem di chat won say adwendwene ne yemfa nkọ ba bia titru ade a hye wo so wa wonim say ade a hye wo so wo ye ho hwie nyeyi no je mu dane mawrade na afei jewani na ade no eye yolo you only live once ochena so nka wonim de ebesi chena enti ene no to adwendwene ne bigu ene de ne hia ochena de nyame behwe my lady medase na brampa oba ne se o dware o so no mo hwe wase bon mama bia mo hwe wase so bon asemu hu hia okone se na what to apeti baby a bia my lady medase be ma wagina ne bowe ai what the car can me pen na say wonyina ne bowe kwa bowe mu efin ni hu pe no manu mato no matter say the unipen ni hu sa pe no hu se wo no woni hu ni no kwasem be ma wo bowe de wagina obi wa no wagye tese eya me na we say na fu wo mu asem me me ni me hu ya pe no me nya hu mo repem say onye papa efia mo wa my lady me da se yenche yetiefo ne awefo nyina na my lady akwabi na wo mu ye so ma na kani nyina Mr. Jambo kani Mr. Jambo kani nyina the Jambo ye guy so hu se Jambo si so ne nsem o kekan no mo my lady onye mreda yo my lady me di card akwa asaboni nkuma asase ye besre ne nipa nche na wadi amia de bi on se enyom no my lady mi amom de se bo anu an se beat na ye de se bi chichire mfuturo ye mu ana ye di asane no mai hoko time mom my lady asaboni nkuma sase ene nipa nche no ko enti dru ba bi ukona se ye di asa ye gi ani a uzu gibi se bi na sase na ngaza na hugina so on kasa o sa de na wafa odo na asi ha enti nipa mere etia enei enti se anije bi bapati bi wedding bi ba bi e be frɛ we ye anije bi ano so kɔ na kwagi wani bi na so ye nipa na mo nsia ne da ho ma omritia we na se okɔ na my lady kodwantwi wo eduru ba bi ana oni lumba omo sese omo eka asem na wonte bi mpeso omo kire ene nkomo awudie ye de yetie ni sa medware ha na ye de adware kɔ ba sa face entoma kra ye sika kokɔ ntoma koko beta wasrama ne widia na ha egu no ho no watoto na ni achi oh my lady we are the champagne esi wosi yentwitwa aso kenre eno no ye bedum light pa no na ese candle ne ye de ne woda anim romantic room my lady what you say enti ye besre ye nua ma no de me man de my lady say obe da e basadia I say oni be ma kodem na wakosra wo boyfriend bibia na waka kire be ma ne say dum light ebia abrampa so le kotopu why say kokro no ay awie o va sere na koko mo aze lo Tokyo vesadiaba malede no e point o obanzo so ne tupuru we are say dum light no
ye a difficult na me nie enti my lady e ma no kodwan twi kire odo se de ese ne ye dofo ehia my lady on say oba wo start sa ne ma we say ya ho e ma be ma no for serious se ko ba so obeba na we da enyema bi nkoye wo de no no wo hia ne so no beda no akwa my lady on for serious but oba ye o hwe wo ho siesie se de o hu ti tuhwa afi be ma ibetimi atrase din no de se gu ne bo wo bebusa na sem ekoba nyina otimi nyia no ne se afem enti na awie yi my lady akire kodwantwi nwum nim e de akire ye se mai munyina mo nsori na sabi adwade de e ya de hu hia enware ba ko mfa nkoda be machi enware ba ko ma wukuru ma ho udware anopa asa enwumre mi nware anopa zo hu nware na kodware enwumre no oba wo te sasesa watini de enkodware ensuo so boanya den na wo tini moto anu wo tini na hem jeze niam basa o sha no ohia so ti true ma we are not so obi ho enti ye be say ye nua ma ne say yesrem eburu awiei ensem kodwantwi aka no ye nyina ye mfa nkwa adwendwenem se na wunnim se de sisiesie ye ho de twen odo ye wu a enne so betwe mpra na be ware de a adwuma wo ho enye se wo sorry ana wakohura simbi enhye wo ho se de be ya wodo no malady Mr. Temple kasa no okatete for asem na satan spray ni sanema we no okofa no we na wo skakre de koto ono no apank atwade ana ode abonso malady ode atwitwi no motuo ne na ham adi be 15 minutes ansa no kodware odware wi a tete no na awade ne mu he na ntena mom pisa ode na duane asi basket im na malady okono na wadi kan dia soma koda ade ko na okono nchewie na awade kitwa bi musa ono no kono owe kakran no okọ obekọ na be ma ezu ade die wi adware atwe itimi kakra bete ode duku aboso be ma ezu afra ne ntoma yankola ma me bia no se bro je fra ma me akosu anko ma ko ha da on de ifia ese dura nyumra no atimi ato aboso duku abetra wo dem zo he tv we ya brantia agise esia na ne mpon ya onko obe bi no nya ndai ejima lady be ma yisu de nchiwi gu nanumu a onso awibi afi se omo beda oso bede yo obi anum ye hwehwehwam ti sa wade ma lady enyini eche ebi wale 50 years 60 years ekopim sa wade egu na ma lady de ne ehuni oba no free se be ma na nya ware na wie enti no ano no waye me ho ade de esi bete ho adwuma wo ho oba se wiase bibi wo baabi oba tie nsem aye kan siesie ho twe ho kunu be man ma lady be me bia wo de ade afese be kire na obeda na ni so se kopo obi na wo ye nipa hunu adwaman ya na ye sa nipa no bet ye kan bia wo so aka na toto na chese niema nkoye nti wo akwa wo zo zo beba wo na yimu siesie ho ye na be man be fie ho no ma lady na ni aka fie ho ma lady be da se fi yo yenso eda wase case number 1 Stella Chirwa and wo free by as a man kase one waba ne kunadu Beatrice and crying kwabra Sam as a man kase Isaac Kofi one so ejina mu na say nipa ya bo kunadu ne yeme nsa kwa odenko Mama Stella to say pache you wo ba ye show isu aye wo Bible Quran ebi focus ya kasa preko shrap bodi an cross opede yi pache Bible ko ya sole pache me ko Jehovah Witness we ya witness mo de mo nchia pache mitia muni nchia mo chia wa ma sorry pache we shia uni ya witness ni a chia ne say pache mitia no mitia ma woni so pache mitia no se me onua ho tesen ba muni asole nchia mo chia se bia asumdwe nka wa na bibisa eno de witness for muni bi pache ye obi ba de ne ye de ba me Jehovah no me nko ye nchenti ayo wa isem aye fasi wa why pache some de mo say asase no an ye be ni paradise
mewa mo se be asase ne paradise afe ye ne da kwakuyo beto dame ne ye ne sebonso abomu atuludu so be dane asase no enti ye watwe ye mu aye twen sa Jerusalem fofu mewa yo witness e dey na edo na ma odia pacho medin distalachiwa na mikase fi asaman kese na me baby akodi baby a me nim baby ko akola ne wo dey eba ne etende se na akola ne yare na ahuche kakra ba makwam tinu na akola ne papa mfi nu nti sa pe no na nurse ni bi wo hospital no pe obi ma me nipa ne obi ma said ye pacho akola ne situation na iskasem ti na me ho kire me nti nurse ni ka kire me so onyo obi a obeto ba no obehwe me bana ma me wo hospital ne ho beto nti ni me wo ho no ma na ma me bi ba hospital na obehwe akola no nti me se na akola no owu nti na ase ontumi nhome ne fu hye ye bisa na oma otoso sen mienu na akra ne papa we akra ne papa no me o baby a mintini nkampo on behwe akola no nti sa pe no na misisa dia se ne akola ne situation ni community no on frɛ maame ne maame nti me wo hospital na maame ne bae nti maame ne bae na obehwe akola no nti se na situation ni nkoyi no obefa aka na ohwe akola no in fact ohwe ne maame ni je nti sa pe no so ope me bandi na akotena ne nchen ena bi so osua o nti oka asa no so enya hwe na ono senia me situation ni kono aso opese oboa me wabrabom ena msisa ade amate nti okohu me papa no ne kan se ode me ba ne be kwa akotena ne nchen ene me bra bae ena omo kan wasem tinu sa pe na me bra ne se so enya bone kwan so dia ena me fa akola ne ma no na nemum no ye be kwakwohwe bebia oyeden owo ansa na me di akola na yeden ama no nti me wo ha na omkohwe bebia owo ye ena me se anka meka no me bra ne se mintina ase nti no okoye no se o bibia ye fine nti no bibia ni ombe ma mehu ama ma me na odi akola ne ma me no na kora no ha many months na but mede ne man no 3 years 3 years per time nti sa pe na mede ne man no me papa ne me bra ko at omko kodu ye ne nyumre na me papa frɛ me say omakodu bebi a omwo no bibia dedin akora ne de on safa nti bibia ni a obema mehu nti oka asa na msisa de a omo beba na ose omo nam kwanso omo tikem kra omo ba nti no ombedu ye pe no frɛ me so oma bedu nti no bibia e okay ma me ne hwa akora ne fine nti sa pe no ena msisa de a se ohwe ne fine na enye bone kwanso dia ene sa dia bibi ni omo ma me hu no msu yo afi be 3 months me ko ho na me si o me kohwe se me pese me ti akola ne nka me bra se adenti na me ti ne nka na me ko ma me ne ho no mu a me kwakọ ho na me si obi a me ba wo nchenti ewom kra na e wo se me ti ne nka na kra de me ntumi o ene sa de omu pese omu ye me se de na omu fa akola ne ma me before then kran social welfare cry away munim social welfare for me say ma me na ja akola na fe ne de ba se mi se ne o ma me no ntomra because social welfare for be mu no oje no but no omu like me pese me ti abofran ana me pese omu ma me hu we okay madam we okay but we okay pa anania me how but social welfare for no ma me na frɛ me aka che me say wo jiska ha jiska social welfare for no akran ko di ma me no wadi say 3 years 2 years ni minti akran nka wo de ne ma ne say foster care okohwe obama ena social welfare for bem ena mo ye ho krata ya nya krata bia social welfare no hwan ne ko fa social welfare for ba me pacho ma me no na ma ye ko social welfare ene ko social welfare ene me papa wo wa papa kra ka ho mpacha ena sa ma me no nya mfum so bia
nti se dia na asi sesi ani me nti akwala 2 years me what ne ko kro be so wonti won me brand chere me say we correct pachan me brand chere me so akra no mo ba won baby ko won de won chere me nti se ka akwaje ba na like ka person oje ba like one chere baby o keke me pese me ko hwe baby a me ba no na ade ne ma no na o pese o be hwe na ka ade ne ma wo o de ne ma wo mo ma uska ma me ne ma uska ma me ne ma me 500 cedis we are seeing because as some social welfare for abem a wo bra na wo papa mu nyina aka ho de wo nwi a wo ba what's ase e na wo de na ma wo mo me frɛ wo ma ada wo ewo mu no ma ye ame de na asɛm no ihu de ekosie esisi so adwene ne nyo sɛ de ba asɛm ihu de opeso kyerɛ ye wa adwene nya esuma adwene nya na so wa na wo frɛ no wo so bi ebi ohunu mu no madam Beatrice ne ye wan you be fa akura no onim edi no onim se e de frɛ wo but your Stella no onim say different one hello yes hello ma Beatrice good afternoon me pacho na ho te sɛn na me adem yo me pacho o wadaro ma ye frɛ me Oheneni Adazoa me ye adwuma o Sompa TV ababa wa bi abetena ke kansem na insisi so ma me hunu se bi adwene no kra tochi adonu e na me frɛ wi o se e frɛ ne Stella o fra saman kese na ne ba e wo ho 2 years ni on te akora ne nka ba the way no auntie hello mama say me the she woni mu e ya di amani nya asem no woni mu ho hwe me no ho she ko anu tum o se waje ne ba e ma bo ko me waje ne ba o se o je say as a foster parent mo ko social welfare ni papa ya we ni bra so ya we sa kwara no ho ba 2 years ni on ti akora ne nka ada roma me pa cho o se me wo kro ben so o se o di akwala ne wa akra me tuo me no ka te me ti kuma si edu se si a me no ka te me ti kuma si me si e wo tek a chiro na ne am auntie yi den wo nya wo number sa ma bi anu ne na me ka say it could be wrong number pacho boa e dey wrong number ne bo ma no pacho boa wo boa pachan na dia na kire say no kure pacho no anankasa no di number ne mami o de ma wo da bai da na okoye no ehin no beje wo ba no pacho obeji no wo mpapa mu fie wo e wo kuro ben so e wa asaman kese auntie bi wate madam me ye fe me na na yafo ye fe me bi mpo pacho boa ose da bo no na dwena tote wo de auntie bi ye frɛ ne papa so se ne papa ya we ne bra ya we nti ye frɛ o mo na ya san babak why asɛm yi die mu ɔwerɛ mu frɛ wo papa na na sɛ onua no ma ye hwɛ ne bra ne papa ne betumi akyiri mu ama ye cause we dey asɛm we dey maintain in penny sim we ase kuro bi aso asɛm royal king cracker biscuit ye mu ɔha obi bi eso koma no ma ho dwo kama ho atɔ ipa cho om CFD fa agent krato na tum say gwan eni obetima wibi kingdom eba center ye nyina fie ne nkyere ho kingdom garlic capsules ne bitters eye kama sano na ye otititi stroke kwa atofo akoma bo kinkin ebedwane kingdom ginseng power capsules ne nyina bema obegyinam na tu na mu saya de bia 0597298855 kwase fiso mfre no ne bra na na se ne papa no maye Kojak farmer ye nyina fie ne nkyere ho sesie Pacho pro code eyiti ade duro afiafie pepun baye dodo utimi nyo ho hwea edwaw ti ho ba bia yi eye pro code afie o se apostle so a odije bidie no aye no ti ma o se ne 50 na yi wo si ase ama sen fita 069945 manam Ancora homes ye nyina ye be ye fiewura
Ancora home. Yenina yebe fiura. Sheboa IPT. Yedi ni chire ho. Sheboa IPT. Yedi ni chire ho. Yes, 3 bedrooms. Ko jibi. 4 bedrooms. Ko tobi. 5 bedrooms. Ko to de. Enyasem ketwa. Promotion doctor ya no abosola so aka. E de to so ama. IPT wa. Eye kama. Usu be ye fiura. E fedo do. 0530217766 and 2 whiny. Hello? Hello? Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Tago. Obia nko jibi. Eye kama erectile dysfunctioning na chese udu sinanimu na woda yetim kaja wuni atenka ko jibi infections and so do kro eye tago 0243228296 1 and 2. Hello. Yes. Hello. Eja Sam ma he Fine. Pacha Eja me pacha wo ba Stella. What the assembly abetum anim se ne ba magina koma maame bi afra maame no so se woni mu ho hwe Stella nso se wo ka ho na mo de akola ne koy no kura bi wo Pacha say me pacha ya fra me wo hini ni me ya adwuma Sompa TV so Kumase eti Stella no wa ha Kumase Stella Kumase Stella na ba ha Kumase ha Safrem Eja me party ye wo Kumase Sompa TV Kumase eja wa so na ba ho Stella wa ha Kumase eja edi asemni wa ba ha Kumase wo die Kumase wa ha I was Kumase eja wo ba no me pato bibia e okay manana Daddy abien ya papa aha mama ya adia omudi social welfare atem no atamata social welfare na ne ba no wa afre ho me pato na abien ya papa eja ne ba no wai akwa na wo wai me ba no ono dia ma obi so kan manu e wai Odiama asemu atamata Gabi papa osi omudi akola na iko no woni mu bi eju ode ne ma obwa adeni ya papa adeni ya papa madam me ba me tito asemu atamata social welfare no wase wo ka ho bi ana omudi akola ana mtofo ana me say line of flower no kata ye busa wo wansa ye tie wo die wi a ye be frɛ ho akola no wo so ka mo de ne koi mo de ne koma ahwan madam we so one me ka home to me ada na che me ka home to me ada wo boa se onfa ne ba ma obi a Monsieur, social welfare, how many are what you mean for social welfare? Yade. Na fe na me for social. Eja, wo se wo boa no. Me for social welfare ho na me nyeden. So wo boa dia. Papa Sam. Eja Sam. Friend brand so my enhwe. Stella, am so wadwene nyi o. Atachi mamba to madwene ye se na omu ka se na be ya ombe ma me banaka o ni nua no so friends who nua friends odi Kofi Isaac Kofi hello Isaac atesai nyame adom na ho so e erade adom papa me so me wo ye wo maame Oheneni me ye adwuma Sompa TV Kumase acho minimum me dase men so mi frache mo dan ti asamai de nyina nipa baako pacho minimum baba we bia ba e friend Stella wo se ne bra ne mo pacho e no kre o se wa wo mo de ne ba koma foster care
2 years in on tia kolanenka. What the mammy be Madam. My with your mammy, mammy. Okay. The mammy be number my Efra mammy and mammy is our boy. When you must have no she. And say Efra, we say, wouldn't move be because or so crowd say, maybe a colana one only problem be it's in a Efra we. Okay, Madam Pacho, no one bring make my church at the moment. Me wa prep Isaac, what that woman. Okay. Madam, as a man can see, they're not mini hobby. Okay. But first as I see him. Stella and Ankasa, I'm Stella, Mitia said, now almost have a funny yale. And I was Stella and cause we could have a fan to hospital. And I nurse me being whom I said, the fan city and the Ujano Hobe, no beer. Or bit my job of an hiding. I share an amount. And to call dream. And I was Stella, Stella and Babacas, okay. On Fab of running the Moon Parkon. And I'll see you. And I was Stella and Casa would dear Ninko Papa. And what catch your papa say, Uncle for nooning one. Into a moon Fab of running call. And a papa is okay, so we know dear and don't do any problem. Dear Nana, now be person or shena. On some didn't walk as or shena Nana. And the final call. And now they no quiet. Then later on, no sounds to try what she. A buy a baby sir. Papa say, Opus or Opus or Jobana, Papa catcher say, ah. And now when I was winning microphone, nay, then as it's a well winning microphone, as I don't know who about the catcher me say, Opus on Huba. Ain't I some corner blah, and as a man case police station for soon. And I'm here, no double friend here, a brow was tell. I'm never friend a brow was tell I really actually. Actually, now was tell and I sound so fair friend microphone, catch him the winter me sharp of from. Ah, and some make up from me. What to make out what would you say before? Because Isaac. Pacho me to me, Casa. I Casa, what you Casana, or did you say, what your chief? Yeah. And I was telling now, yeah, you know, Casa or Moon you on the father from. And I'm see you. And I was telling Casa on person papa be the edge of the movie. Now, say, oh, papa no, me cram call papa no, and papa no Casa no say, or no dear. Stella send the uncle be muda. If he said, baby, Abofrano one, oh, Abofrano school papa conya DM. Now, why you say the long Castella send him down? And don't see you what it. And I'm scared, Cassie, and the side there's a open sort of Abofrano code, and the good social welfare for. Pacho team. Meet here. As America's social welfare in my same baby, same way. And to move to my contact as America's social welfare for. Second time, no Sadia Colana coin. Any banana colano and one no Saturday coin. Oh, say. Second answer, say, yeah, the Colani by. And no Saya no Betino. The same person, or the man, Nana. Yeah, the same person. 80 or no Stella called social welfare. Yes, I'm called social welfare. It is what Penny Baby has said so social welfare. That's it. No, I'm not a friend. Anna, Madam Pacho Tinu. Stella, no, yes, I do. This year, my information here is this year. And Crawford buy it. I don't be chair social welfare for our Stella or our can be. Our Stella or can be. Now, we try on pictures. We will pictures no. Our Stella can be this year. Now, can be internet. Then I this year, I will buy it. We saw by Joba. And then I this about one country social concept over. Now, Nippon Colani coin, no more Probeso. Omoakra. Ah, okay. And it's simple and shall do only thing is say, Stella, no MS is among first social welfare for us, American social welfare for. Now, more contact home. On bed, mom with every information. More power, first American police station. On bed, Chlam Stella story. Now, my BVR. Now, Uniano, not Jane, were you okay? Obi Obeka chose Stella, now doing your papa be or boy. But a papa. Now doing your papa, but I know that true. Ah. I said, I'll be on a true baby, so I will be able to me about that. Yes, in media, Mon France America's as American social welfare for. I'm no more detail. Yeah. Last 2 weeks, I never call Accra those who said
The catch on said they should contact us and social welfare for sure man someone can be. And he said no, they are the PM. Me da say, Mama Stella, the Eddie kind. Bibusa was a mayano. Aquala no de coy, almost under the buy. But almost didn't come on fan first, then almost didn't coy. My minister, Aqualano hospital, no try picture no. Oh, social welfare. This year, almost buy a mamuko social welfare. And mamuko to trap picture. Patcha Debbie. Hey, Mammy, what better than my intro? Stella, some fresh social welfare. No more cast a mammy buy. Get me beg fresh social welfare. Omakasa mammy buy this year. And now bow no chapter me and the match what? Mampacho, near ten say, Tama now. This year, mammy buy mamuko social welfare. And this year, dear Mamba. Nada bay and Omubai am going to drop it. Tama no, Omuba first one, second one Omubai. Second one, baby. Abra Akrani, Yari, 18, bear 5 months for no mobile. On Kano correct. I was here as am I. Aha, young social welfare for no one and two. One. Some friend. So Omakasa mamina bahane. This year, Emma Uba Hobia. Obesole now do tiri hu na tutu no akọ adia me tani on kan kore Mampa wanu kan white no si afra wom Mampa cho no kre na me kan wo chase kama wom you community mo se mon kan ko man kre wa wakoton odo ba koma foster care wi a emedwa ya so Wopra and a can of creno. See at your chronicle school, Papa, we are away. Who could Jenna Berrino? Meaning, Nana didn't corner nothing can out. They be on my flower report woman. Send me or mock at him, say, be brainy on my framing. You mean, Means a champ or the brim to Tony and French shall we say for. No more cast this year, my men about one. Oh, so, Mammy, Hello. Hello, sir. Good afternoon. Afternoon, madam. Papa Patron, how to say? You're from me or he need me at tomorrow Sompa TV so. Sompa TV, Kumase. Ababa will be a better than a friend is Stella. Name is say the foster care. Issue B. Na maame no edene opeso chese maame na agene baba ye friend ne bra no is Stella ne boa na maame ne kura bag this year yi em waba social welfare mo mu ni nyina aka se twa picture and ye pese ehun se ye no kura se de ne bra ne kana na because Stella ne pese o ye ne sa se maame de ne ba no edwa ne kura won tene nka. Yes, yeah, what on say ne ba no what yare yeah and she almost said and any part of the fund. Okay, but to cut the story short, anytime I was able to buy it, my opinion and just last year December 2025 December 2025 omo dia korane breno kwahwe korano Stella omo dia korane breno Stella breno e wasama until last week and I caught social welfare ministry Accra with the same issue and I try to say one back they international oh we walk around and far force and any time I hello yo yenti meet you say mpacho meet you and any time one no epese wajele pana yema omo de apara ne ba ohwe there was a time I was say omo fam ben kura omo de akwara ne breno omo de breno we no was say ono ansamba office say yen frem ma no sam eji akwala no yes akwara no ye de breno I do 3 days was the standard ye de we di akwara no one want me and my minister samba be fa akwara no kon yo and I ya there to say anytime I will force
Ubana, you better mammy or the Aquana Abba. So that is the issue. Eti just akola no ni baby a emfa ne se ne ho kire no. There baby only over safe hand. Safe hands. Over safe hand. Anytime a person who akwara get the akwara back. The decision social welfare you are taking it say and last week or Wakra. Obey ya no say ne ban life. Aye. Yes, last week or Wakra and me say I will call the woman. Aye. Me too. And me say I will call the woman. They should bring the child so that we give the child to her. But yes, so the paramount of the child, you know. I don't hear the welfare, no. I don't hear no. And see, that is the whole issue. Me pa to mama no did say because o me afre wo bi woman ni say onimu asam no ho hwe ntem say wrong number kura wa me akofre mama bi. Hello sir. Mama no pa to ni did say or the reverend Reverend Day Beatrice. Reverend Beatrice. Okay. That is it. Yo, yeah, that's it. Yeah. Hey, also, hey, Stella, on cano pray. I said, you be a caviar to a mubuano, and what's the saying? One can grab a palm with Yaco. What can someone foul Bamra who normally buy? And now Sanko social welfare, some major crana. Mam, but make social welfare crack at some me yammy banner. Okay, I'm on for crana. Oh, mam, found catch him sending court. Me baby, I'm simming court. On can create the champo. Me any sister. Oh, social welfare or Joe, because one can create to me, nip out the fan, me to me, you ask them. So, baby, social welfare, some can call. Why? No man, Joe, Mamma, Mr. Champo, Nipa can create. Sister, Cassan, as soon as I or two. She picture over there, send Yacolano. Come. So, Nebra no buying the same as I'm better man. And now, officer, yeah, a banny pay. One only the other service said you, when you a banny pay. Records, a Muslim and a walker. To their fact to say, a crowd will save her. That is the deal. Reverend, yes, who want to be a Colani prayer? And I was say, baby, or my to me, I raise the Colani standard. No, who to me? What's PP be a crabby or 2025 was social welfare? 2025 December. What you are 4 months here? Aye, and who offense over. And that one year will be a nothing will see a presenting as a letter of Crano. We are not a young to say, Obeano. I dance a beer woman, a bear with the house of mammy. I'm saying you can and one. So I prefer Jennifer. Watch her now. I'm going to shower. So, baby, as a man can social corner, what you buy, madam. Buy a casa. My lady said, "Send me a credit. I miss me a magic." Corner what you buy. They say no. Yabuana mani benya nkwantino. O Jeneba. Sana akwa wie. Na saa time a wo ba no wo wu no. Ante, wo ba ni wu ne de. Na o si nipa hu mobo. Wo po bi a obetabri ni sika ba be hwe wo ba no. Although say yenim medical condition na etete akwada no a ema nyame ya adom a wunya obi a obeboa wa wo ba ni nya nkwa. Chese enkomo na wu ti ha wu didididi no. Meme ya wo anka menka da se me papa ne mi nua be ma ne kohwe ba bi omote ne fa ahe da bi wo anka sa na wo akwanya ne se wo nsoso wo bo anan kokohwe bi ena nyame adom enkrata asem abamu nkrata asem beba bebe mu social welfare fo adawroma eboa ma ni papa beti wo ba a wo hwe no a wa wo gitu mu say standard of living akora na kwa experience no wo a wo te anya de se wo benya de ama no na chese ba bi a wo ba ne wo no sister eye sesi a wo te a wani abre wo a wo pese wo je wo ba adwuma be na wo ye sika nka se wo ho yesen sesi akora no ba ko ho yensa fa we mra meka ho na wo no na wonte saa foster parent nsem na ye ka no wonte ase a ne nni kwan se wo ma kwan ma wo ba ne kwatena baabi na wo so wo ma wo ba ne wu hospital ho tietia no wahunu se wa wasie no na so obi boa wo ba na se wo ye te sa se nipa no wa be wia wo ba wo pese wo be hu wo ba ne ade a ene ya sister me pa cha wo je wa wo kosa de ama me kan na wo koyere wo mo se wo mo fa wo ba ma no na ene wo ba betoto na wi a waba betoto nari because mitie wonsem ne de ba na mua ne de boa wo ntimi sra wo ma ne nyete say obi awia wo ba
ɛna sɛ wonte foster parenting ase a mesrɛ ɔbɔmmɔden ne yɛnkyerɛ wo mu wobi na ɛhwɛ wo ba ama wo wɔtɔ aduane ma ɔbɛdi aha yo bɛtena aseɛ Hello. Yes, sir, madam. Me pacho oba hono what is akura kete bi bayana. Yes, what about the baba? There be on kwana nam. Me pacho mo bisa ne se sa akura no we. Oba no we no we, oba no we. Pacho me ba no wo fi. What oh hi ho fi. Pacho me sister. Oboa. Me se oboa. Oba no ha. Me se me chwa no Stella. Oboa no. Man pacho akwala no wo me sister bi wo fi. I say ma fa ne se mi nua. Bra ne ba no we. Me pacho mo sambe sambe. E mama na odi me number man me inviting with the one fan my office no. Mama no we. O se mama no odi ne number ma so invite on in office mama no we. Pacho ne number. O se mama no we. Mama no ono wa saman. O so wa saman. Madam, the whole thing is that anytime I want for Yaria, answer na was sorry say one in number the weekend when we say we are at the hospital and caregiver na one share the banana that one brand is can of us and to me friend that's for so and no we don't do that. Obi ajoba hwema unsan for one financial burden. Enkoto so. Wahu. Anu na odele na mu no. Eti say ne bucket one way. Anu na me bisa for some time na ye hu sa akwara no. Uba ye bisa na owo fie. On fa akwara no bra na hwe na animu to a, on pese wode beba. Hey, ana onu so de na koma obi. Me da asi. Yo, wow. It means a champion. Me dipon can credit. You can come. Pacho me mama number na. Abraham Pakasa. Uncle social welfare for us among us and Uncle Jennifer. Oba Yankasa. My lady, Ratanase. Tinasa. My lady, but that's a pin. I mean, papa. First place, my lady. Me pese me hunu me ma kura sebe. Omu jimi sa nti omu na kura we wo no. Pese me hu sa me ma no. Se sebe, unya ready so be ba. Ukofa kura we die no wo a wo ne na be wo anti. Se wa na nim keto na nim hwia. Etie na wo sun. E me ma no mu wa he wura me ma no mu wa yi. Omu anu ma wo no mu wa yi. Wa dwene nya adwuma. My lady. Kwasi ase na akeka ana meje my lady hwe ewiase no kura ye ba kope no kura ye ewo wiase ye ba kopa kura yi my lady se wo se wo pese wo je ne ba ho o ba bi e kekere aboa no e ho ne yesane no on se ye frɛ papa yi na se ma o kan my lady wo si o mu aka wo krata mu se tam bia pese o hu akura ni bi o memu wo hu no etina last year December de akura ne ba ya mu nyina mu hia ya mu twitwa photo my lady se wo nya jimi no ɔte a wo jimi no anya de beba so Ghana mrambo nkoda ho ban my lady so akora ne hye oyam ana ya nko awo dia oba asase so a eya ban ene o man ni mu nyina ye dia na ka hwa na apeso ko ye no ma wo my lady die pese ma akora ti ase ne se ma mi na akora na kodi onte onka se ofa akora no kora ho de na what can ha ai mami ba ha last two so say mami kwa mi refi ne din mahana obai wo ka se wo hwa akora bi du ba bi eso ne mami be fa akora no hwim wa bra wa mana mane my lady he de me pese me mami ni eti ase ne se onya sanse munu na wodi no akola na sebi my lady akora no wa ba wi ase ne nya wono kwa ne dia my lady wadi ka kanti ba bi ode be fa no on fa ba akora we ndie my lady yesu ye gina maka bi se emre bie ni ho na wo no be ye ma ne sa akora ne life ye ma na brabo nsenti se so fu mami ni tie ye ne a se so fu mami ni tie ye ne my lady
enya dia wo se wrai omuda kwan man ko se no social welfare kwan ba hon ma wrai ba o ma prosi nche no ani da ho dam no de na mudi kwase asem u be gina ni afre no ni akwaje akwa ni de na ma wo ultimi to dia na mani ni ultimi to pabu ama no ultimi to wa bodam na brizi ya tia ya wuri ya ni mkosoro u be gina no mu be twitwa ntro o bra pani hey foko ha help skazen yetua wo emse o baketwa no we maladi oboa no so de ne ko ba bi wa bra ye hu no so we fefo ne se fakra ne bra na mpese o de ne beko ah obi asema wo ka bi aboa ba wo de ya nyini maladi enkopim sa akra yi wo se opeso oje ne ba onkofa ne papa akra ne papa mra onkofa akra ne papa mra we afre social welfare penifo say rating da akra ne papa ba so mummi no e ready so mehwe mo ba ye ne o mekasa no ma ja akra na ma no say kwa we nko na beba say opeso oje akra ne dia enya dia wo se so sansam we so endia maladi odi enkasa biom ye ne ebekasa we akire enkopim say odi akra ne papa beba say odi akra ne papa beba maladi ansana sa nkomo yakoso etiso owura social welfare e wa samankese a o ma police fonche no ananso mu kwa we na adwenem sa adwene ne ya adwuma o papa se adwene ne nye o bra so se ye na se wo bodamani ate wanu na etro de obehunu bi ade wanu beka mame ye ka no kure wo ma kire wo wa hwe abema abufu aba abufu so ba ne de akrai ma wa akrai yi behu eti die na wo giri wiase Wabra obetima ko social welfare for ete social welfare for akatro say ebia ya friend wo se dance ode ne beba wo hu no ede no haw enkrata da so ebre bi du last week wa konkre social welfare mi apam last week ko akra eno so mo boa me ko na o me se say man ne kasai no se say na tete hu gine de na ye de ye bisa we are the adwuma ya fa kwani fra kram do na hwen malady so oso obegina enhihye a empanifo ne yadi obra aka bi wo papa so aka bi ana so obeka bi baby ebetimi aka si ni se obekọ social welfare wasama kese baby echechira bo ho ni gyan no no munya krama se so pese o gene hwe no eye secret se police fo nyina anim ana eye social welfare fo nim se oba ye ya ana ye frame maami no se o akran ma gene me fa ne ma dia ene ke kwodina ma ba we die obra ne papa mu nyina ya dance fo se wa na adane akrai ko hospital so yale wo wu maami ene ye dia akra na bra wo wasan dia ma asamu mu se wudimi hwe no enye no kura se sie wo so pese o gina papa na wo social welfare no social welfare papa ne ka so mu dia akra ne ba ne so enye no kura that time now mo dey akran ba twa bitan that time now o share na ne hu na ma ye ba o se December ya o mo bua yo mate kwa ko lo nyo ba ma wai ntimale de won ko social welfare ho asaman kese ukoduru afre producer no mo nkasa house help awo ye koje oba no na fa house help no hwe no wai kolani ye di international school akra no wo kogina abetena saman kase ase na abrabo ewi asini case number 2 vida aveto ana aweto adanse praso why na obo ne kwadu broda martin kwa oda yiko vida te say I tell you oba show you so your bible kura bi focus ya kasa precaution up no bodua and across open the bible okonya so de ko asumje nka found send fato bible sister as a wo church ho obi ani adaje bodin eyeme vida aweto eyeme vida aweto me say the bible is so inside the bible say asema ye kan say asema me kan no kure mi ni tro onyame boa me nyame boa oda bi asem ya woman
na papa ni eflim ma wo ne so ya wo me 1 week no na papa ni film wo papa wu nti me brother be hwe me kira kwan e ka say me brother mama na me twantro me brother na ekuta me abepom ne wo papa ba nti na nse mo ye ko o ma me yi ewo akra do me abla e ko ni ma me yi ti e ko yi na aka say me beba no o mo nyina akwa na me beba no e na hu man bi e ye say min to me bag ngom say na abra ya be ye ko de be de me to me bag ade poti pa e na sha de ma min to wo iti mo wa ba ye 50 years iti o mo twe bag say de bi metu ogu ho na metu bag ngo o mo ho hwe ade no so mbi bi ayira ade o si blender eti wo no afa blender na so bag na afa blender na shem bag indi e ba sa na me to bag me akura me wa ba ya ko 15 years no say me ma me to bag si won say to bag dey pa ne woman ti ma me to bag na akura ne so bag no nti me sister Penny na ofre me bla odwuma me say me ma wi blender na me bla ban ti me bla ban me oni mi ni na o say vai da me say bla me nya ahwe me ton ade nke me pa blender akura make me ha to bi me nya ahwe nti o je store wa sin fu so ma me store no wa je say me magu ni ma sinti na do mo hwe wo bag ni na blender ni shi ani shi na wane fine ni wonu ni pakro de blender ni she wo bag pakro be say man ko be ka me ni pakro wo ba no na di she mu ana Debbie ana obi na she da eya wo sa se store no je ma me no akwai se ni wo me ho e kan me bla mo side no me do ye na se a right the store na ewie eno ani asem mo ka na me nim se e pa mo aba fa me ho no na vaida amen na ni obag no net se nkwa blender tun ko mu sa ke mpo nkwala me ba na mampo me di shame ti di ebio ti dia na head na abla se wo green ma se ti di o si store na o rent mami waje na ade yo ti di na head mba se nga mbisa me bla se boni ben na nke se me ba ni se boni di wa mo wa hu me so we wi blender it waje ni store ti di me ba ni fie start ko ni fie mpo ono o we yi kura mo mami ibi bi o ni fie da asam na ni wasam na ni nyane so bra na jo 100 wani 100 million scanner or the year store some rent man on scanner waje say scanner waje scanner or the year store waje na bra no e de adwuma oye who say wakra bring any take away nkotu na me de aba nti obi account ma me say ni scanner no de niam na bi begum no waton me ko fefe akra na me de aba e o bla no ono na bi account ama me nti o ma me nkofa na me na endu 100 million aka 2.5 na 100 million ti me ba na me ba penny no me say ni scan ko scan ti me send man 2000 ba de aka no na me ho che ma wo mienu nti na me ba penny na do papa we papa o me ba penny so na ase yale won so na me de abo na scan ahye e je so bla na onya wo den ko so asem na se enwu animu hu achi yes be ma ono ne ti se won ka no kore na do bra ne ka me ndi ne ka yes me ndi ne ka je se scanner me se ne ko no e na scanner akwahye ahye sister e di asem wo bra na wo so onya wo den enkwa hia pete na di enkua da ne abadwu ba se me fe me bla na ube grow fine umoja so ate eye grow fine di grow fine ni bi eye grow fine di grow fine eye digital e ba send ye ne dia ba grow fine ointment ye di twitwi ye ho ahuna ma ju say ya ba bia ye o ye bia 0244 596 532 say wana wo frɛ mi ne bra no se me asam na wo kan me jase ma no so bra no se onya wo dai ba se store no de na se nta pe wo no ande ti ma wo nyi store dan anu dia frɛ ne bra ne yen pa choma me is the jam problem
anasem no ase bobo kratis me da say oh say sister asema ya walk no ye ni wo bidie na so no wo do ni fam a onua yi na aso ne mu abepum sam na we say wotimi ko onua ni fie so onua ade da timi aba say the whole thing is planting bag senko a no de ko ya so ma wo kwa yi okwu wi blender dia se e wo mo ye ye no so no wo mo say me hwe obadi ni wa wo so nim se bibi se ampra pa wo hwe ku won mo blender ni wo mo tira dia se ni pa bibi aye woni adwum boni papa adwum bi store na ya jama no e na ye wo mo ya oh in fact if you are see antanis how adie bia wo be ye bia bounces back to you. What we say the law of karma what will be you say no what we say oya mobo na wo enimonyam ya go wonya wo ne bela no 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 e bo no na wo ja ne hwe na je say wo nante basasa ben ma ya wo ne tie say we say am say enema enchira nko yenti ne ba no so ma wo yare wo ba tan so de ske wo na wo de hwe ya dia e so beti entama na ko de ne brother no eka kanibala no na kanibu mfu ne mo asem we na ama ne buafu ti ese ne bra no onya no fan chere no ma no second chance se bia bi ti na se bi mo because when nya ne na so a se se a wo ko yare ko wu a ye wo bra yi asem nti onya bibia no fan chere no ma no second chance plus oh eni pa kro mo ye sister e boni onya me oh eh boy we are see akatua ho na ni asa wa igwefo o papa woni bosun wa nya bobi wa me hunu kanya sa sanka da no mo je o bag o free igwe bosun hey ready my lady say no we ase ne se na esi aye hunu ye pia ye behwe bag ye pa ye wia ne ma hye ye bag mo awia blender hye ye bag blender kese ente se etimi akọ bag be mu saa ama nipa bi etimi aya akwan se ene am ye hwe bag man pane ampa ya kọ hwe bag ma hunu se ma wia blender chese wia se no se de akeka kọ no aye hu nipa bibini ankasa no ohunu se ni nwie esrepe na wa sha se edi yawo eka ono nko na wasi utras na wusu na wabetena nche sister ko akoma to yem nyame beye na ochekere owre na enso so se obedi de hu abrabo paa no de wompene se wo ba tan na ati ni suo ni mamienu ba ko mfa no na ne bra no asemba nso a my lady yanka no kranche onya abotre because an sister we wi sesi yanko be kasa me sister na afiri mu anya oba han tent ya me abo ebi kura efura daka na abeto enti owu a wunya mfa so obi afiri mu enti ya sere no ni nwianie wonya ne ho abotre blender ensehwe blender nya de e kire so blender no eno ni ntimi ma woni wunua ba odo e wo montem no entimi ntesa enimguase se tesa akura sa my lady wo ba yi wia blender kura no a wunua no no onfa nche no de bone cha no onfa ahwe nche no nya se ni nua ne nam asese wo di awrewa a wo ti ni so awiase nyina ehwe no blender nti wunua wu e be ye ode blender nti wunua wu e be ye ode na wonom so edi bone ni se ne de my lady e de o manim omo de ne bia na enya blender na ego ye de omo kwa akotum Christian country for ne ma omo ye die o den na abro so my lady se ye ni abada ye bie mu ye tiri mu aye den nyonko bone Christian country ene ensema ya kan ya manipa aboto ano den debi malady de meka ne se malady on se si ye bo ohopo ne ye obone no eye ketua bi se nipa be hunu sebe woni ye busuani bi emu ntem ensem no malady eye ketua bi so malady said ye kan kosi nyina ne se anwonafo malady omudi agade enti ni papa ba nya de a obetimi atoto na sesa enti onuanom na hunu se opewe na asem enti ene ama pa ope na asem ne be free o na be free o malady hwe hunu se utubo boba ya besa ba uso ene na ofri se awura yi se mpo wo ye kromfo ampa ese yentie ne bra no ana ne sister for na omo pai na wi ana se ye yi niam agu ne wom no ye nti wom so anu mase so ye kromfo ampa malady
obi die nye kura nso kokko twitwaje ne ba etu de brenda ikrazo wantimi afanko eyefie wa de ya che naje eti die biem na nkaka ene ne interest ne tunefo na utunefo na se still sa na ni sun ne banti a afi no ahohoro nsa afi na brabom na koba se neyi de asie nti wayi na firi mo no zeze su wo su nyina ne se na brabo apem na ni da so ne obra yi na ni da so ne ho emse ne papa ode ne bai afiri mo abra ya wo no osua eti ne papa no oprekope ni nua no so ne papa no eti ye besre brai ne din kura de sen maami ne din sei Bramatin baby a wo bia na yesrewo ani die mu a wo se start hasi de wo si so no awreho chese dru baby a wonte enipa bi ase na onya bibia ma nenka na store na opema na wogema no no ma lady won fa ne mangu no nton se de be ya obenya bibi kakra to adi malady ene wa body tirimu pose ni nua no ohia ne biem e say number bi afre no be block e say olim say ni nua na malady emu oya ana malady e to su biem sabe menka bibi nchire me nua yi me de me sa wonwo na se wo kuro ti ase na wo mui na se wo begira na me bra sankwasi asem za me pese metibi be mana fa no adi na me bra ana me bra malady be mana no ne wo ne ma no omu wai etiete wo dia wo ho kire no e wo ukuru no so enkra no omu papa wai wo dia wo nua ne hwew enkra no papa wai wo ye oba na sisu na nkwasi asem zi na ade be nante a malady wa bra bo be sei wo wu mienu malady enkra ne papa wai eya wo bra sika wo se fa ya adwuma eno na ade ahwe wo ba ya de enti nei wo fra ne fo a no wa block ye fra no wa block yi enti koda no wo papa we malady wo fra kan papa na mbamra na ye fra ne musa se papa mo hwe koda na se wo ba ya le akra ne papa wo sika wo bra de ma se fa ya adwuma ena ade ahwe akra no hospital se kaba ti so bra su sika be di no wa wo de ne ka malady wo de ne ka sita akra ne papa we na ka se sika ne da ho anko odo na wo montem no malady kada ho eti won kire ba bia anko papa ho na anko papa ma yo muma enti mi ko ba se ne bra no e na be ho sa ho ma no won fa se no mo de na so kran papa tie zo mu ye de e wo se wo so be ho muma eti malady won kire o ma kire kwan won kire ba bia anko papa ho no nkonko no ma mewe no eti di oya no ya fa no ko social welfare na se ka za dops no mo mfre wo mu edu ba bia mama me ya bua to pagu 15 years una wa hwa akure ya ana be ma kwase mpan ni tiri wuntiri enye na yo so be hwe no se ya dia company vu anim a ya dia company wo dia kwa company vu anim fa ko social welfare na se dops no mo nte no wo di ko he dops na de ko yi eye sa fa ko sa asem no ma be yi ya na amaka Safa koko bompa ni fo amane se brebi se me bai se me mani papa njo me di o mo bai eti se no still na de oya no oye enti mrane no mo nka enye ni nyina na ye nana no ofa mo asem o fe fre kofi ebi kura na ka che obi se no ofa mo ebe de no mo di buo kura mo ofa eti mesrew mami ene ufiri hase na akodu adubi ase a ko eye dobsu fakoto mpanifo anim se ankola na wo ne be ma wo ya wo mo no won hwe wo mo wode bai emo sere se be yibra ne ensiesie wode ko ya na amaka enti wo sere omo sanfre wo mu na asem ne yenka enti so bra mpo bete wase a brei ne maso no wafa asim no so aso mu a maledi kanye ne an yekoya nimi ne ko base ni nyina begu no so dia ma me namba bi obehu bi oba block e o se ye fre na ke yetie ne de chopa ne dibi mama no enso ye fre he no wati ye no wa block lines no producers numbers nyina wa block nti mame de betwa de komdia no o men ko adubi ase ko dobsu ho fatu o manim sempani-fo madaroma ebe ma me na obefi se maledi so wo bana so hwe na de ne emra ni wo emra wo eti ma me emesumu ani nye kokokoko sa esa na so de obi abu wo studio a obra ni de se wanya siboni kwam
enya de ona so obetie wo say wa broken light and now friend offer nyame anka na kuma o fi obra no hin say ye Christian kentro mane dia besere sofo pani yesere webru anwrafo bia menim maledi enye sane biti omudo mo hododo enti wasa ye sofo a unim churonim na se churose se obi hwi wasum ha dan hama no maledi anu anu den na ni nyina chi na ye unua se akrai ne papa ne ho enti sofo Martin wada Roma we unim sofo Martin na so ne din de sei enti sofo Martin yesrew ba bia wo bia no so te yenka unua yi na ni atutu agu ne nsam yesre se jabi bia manenka na wujai asemwe ka wunya asem bia e manenka ese ne ketrema mpo maledi omoko enso man sa siesie na sa fa nwie se oba na de ekoso no asomdue mrafie maledi ese awurai ma watoba ha price ni nyina ko wie se emmoa na nka no ohia but emmoa no se nkra no papa ho de a emmoa ni free na eba mini se na price no se metie nkomo ne ko akira se na aye emmoa papa yi fi ana ne bra so ablock no ze se wonti obi anka abrabo no so mu aye de ama no ma menya za na nete enya za nete eno wo boni tiri nkoi ena wo hwe wo bra no so fo no wo boa no emema ne be nu nyina agya abo no so ye na ko so boa bia nti wo so afo no nti oni okunu mi enu kokasa ande de ya kire ne kwan no won ko sesie no nkonko ye ho adwuma de be firi ma ba bia o ma producer aso ntema lady I on frɛ onko ayi ho Zero 548 931 931 0551 931 931. Biama ayiko monyo moy yanya birthday no why yo Reverend Minister Jobu Ampon odumtuni odina oda ai Sompa Nkomo mfani agrokra esre osu nhira nkwatenten de man na odina oda irade nyini fradumu enko adum na unyame akwa Frank nso e Frank apia yo owura John Kwashi wono se esre ni ene odina oda ebo mpa yi apaye ma no se rade emane kese ne brempon yenso enyini ho adi enten John Davis Quay Jr. enenso wura John edina woda ebo mpaye ma no se rade mi bia pona kese ne nketua bebre emfama yebra John yo call my 0551931920 0548 931 yo na rampa bende alidi ye be ko na china ya beto aso o china be jitaw e china die ni na ba no tos recruitment ja wenya why hello Good afternoon. Yes, I can. A man in Catholic, anything. I put a party in our room. Then my mom is doing a thing about shit. We are all out of Syria. Yo, Abraham, someone like Bayana Cano. So, my money on my own ass or call her woman. Oh, my fear, who
na nye se oni be maneti na oni be maneti na fede be hello hello bla entie o you did papa Jenny abaya na the leba akudi mami bi wa wa na ya no sisa no ni kata insisi so manu insisi so nye papa insisi anu se e ba se omo di akwara na man sisa for se eda opidia omuti akwara na bibi hano se do papa si aka no ti akwara no mo de mana ndia na ne bra kwa ti ta se ni keto anu owo he yo enti enche be di fetin awo no akwara ba mana life ase le mama wamena akudi ni nsem na wudi pa bua be yiro ba afia ya sabia afia na fedi wa hu so oba ko jina ade mesere pa ni fa ka ko na ele akora no life bese to se yo edase na sister na ni be ma na ti betra se ere bi betra konwam na na ntu so asisi fom nya agro oba mu apa asa na nim na aye kokko na ne na ho no aye black nkuno entimi na ho na aye Coca-Cola na yeso ni be ma na ti maame na fedi ebiem ono ohwe ono obuami bye ono obuaw na fedi ebiem wo boaw di sister di ebiem abra pa hu male di producer frɛ bɛma no hwɛ me on sɛ ordinance ma banti wo yɛ wadwen sɛ wo bɛdre ni pia na esem na koyɛ nsem pii me wan hwɛ a mɛdre ne papa chese so nsam edi kai kora no number kora wo de wrong number ne ma producer ukru no number no opeso ohunu no kra wo enkoma ye di mo de wrong number ne ma producer wasi utrase achire yi no oman na hunu sɛ number na eni ene na Brenda no sister bia na afa so we do baby a yen kan kura nche ni baby wan hwe ye eja no ene time no male odi agora ho Brenda na bi ono fa because enyo na fight ye be me no wote wo hyew wote afidi ya nim anase be me wo ye okama oboa wo edi enti na fa number me ni emfre ni emisa se ma de wrong number na ma ye maladi hwe maladi hwe me sense wo ye wadwen se wo ba hanemoa ana obepɛ no wamfa nyansa eye adansidie wo mu a oba wotu betwi awurai hyehyɛ ye ne nkomo nyina no se moa so atese ye boa nkofo eti nkomo ye bedi no enka ndofo ne atiefo ahwefo na oba moa eti ye nyi diskama no fa koya adwuma ye nyi diskama no fa koya adwuma na maladi ye tie sabi ye nim frank ye gyina se enu na onsam ni udi nkomo no me o jawasam midika ponte ba ho beto ye se uyi wani kakra sa aduna no ode ba enu no na frisa sabi yate ye nkoda woto gwaja ye se wapampa be kura ma ho ekura bo pampam se wanya mfie se kuro abo pampam sa koton ko yankura no sa koton ko yankura no se bema ne se wo yankura na koton so ko yankura no edu ba bia modi me ma mi ne papa wu ana ho ya wu sabi wo ma mi awu na free sentiment transasi so fa ko shada kan nche ne fa nko na sa so betna sede a ma fa wo sai adwuma na didi obra no no so wo yire wo ma o he wo mu enye ni nyina na betimi wo ma mi janto ato ano ni krom ye he fa no free buy sa kokotonsuo so ntimi nyafu akotonsuo fa hwe nkoda no na fisi atia ze sabi ya huru ya nim kosoro na asesai eniema bi wo ha mo ye tan me tro mi hu su watwa se wo de wrong number ma producer na so ma mi hunu se moa ana wo hia on se mba me hodi ni masapi me hodi ni masapi mame o pese wo bra boko animu a fansa ya adwuma jabe ma no na yiro hu ya adwuma na nyame nyi o nsam nhira emfa mrawo na wo be pese ye mom ana yanyi giska mfa mawo edi asana person ye di ni ha no onu ye kama producer friend no wo frɛ be man ne kan hu nsam bebre wo frize ni nyina ye nim be man se de wo kata ne se wura no kura bi ni nafa de obetimi aye bia wo ye de boa no eti nei Sompa TV obetena so no se malady bomom discap malady awura no
Daddy, Chese, what's some called antes? Antes. Oh, Baby BTA. And a year soon, you need the home. Bobby. Malady, you're the best. Dear Aya, as I drink a sen, I am with the bar. Oh, Malady, you are. And the dear thing was dying. And so, Tony, a dear. And the Malady may come and at your see. Yet, you knew how your friends were for Toby the Bia. Man, Tia, Mammy, Tia, wouldn't need fridge, wouldn't need the this one's you, and so mutons you. And may you come home, coincio, a dear this so muton, and you so ranadia. And it talks such as a dua, Malady, Obequanum, Nadia, and I want to the Asia. And I know Scar when you are there. And it is a near copper freight, near Pepper and the best one. Now, fair your pet, more to Nick, one way sick album, Nessa, the Hills, you are my Nessa. Na die ti wa janso ne ton o ha na ku medical obi tu anazo to agranda no mutu ana tuo edu ba bia ka no kura kire wo mu mo pa bia na mo ne nam ho wato de be nsuo dan wajai maladi wa sa ko ton so no nya ne nto ato ano sa kokoton obi antimento ba bia na nke yeku no firi ho ko ba bi foforo kokoton no maladi me manu asi sa kokoton ba bia nke yeku no yi firi ho o na ka me na me ni ho ara go bi am robbers there be time let me turn do area na do too much beria wa mu ton so no so bi na tu adu maladi wo de ya tu na du beria ho o to ifroda water o maladi wo de akwankyere no ntimi ntokora wo de onyai won so mfiri ba bia no wo no fa froda water na enchia boba efa anware no fa bi nguo won ti nyanyanse ni ko no de nam ana maladi ya to so biem no so ofiri se o mu tu na du o beria ho a o mfiri won ko ba bi foforo hwe udi ni body say joyce vida jai asa adwen on se wukun obo nipa be ma na ne nam no o se won ka no kure enye fe oni be ma ti wo boa wo ko na se men kan se emra me blessika no me ye no man kan nchire no ye ka no man kan nti no se men kan etu dia obra no me am eje ne number na ma try awe se bia obedi ode fedio ebetia ti di be hello Good evening. Good evening, Pacho. It's you. It's also sympathy in the studio. Sympathy, I had a. When you're on. I am a people in Pacho, I know they want penny for some. I don't know. Minimum. I want penny for some. And the little Pacho, I'm sorry, why? Now, the question about me. Chair at you. Go for your